Bishop Synod ya Nkobo Justus Bundi na mwiti kadhara uria waruagira gitikia ubungi Southimenti ni maugite siasa iria iri miru ni ibaterie kuthira nikenda mumeru agunika na mirandi ya uthii na mbere muno kadhara akirombaga mutongoria kinyenjira yawe na gavana Kawira Mwangaza abewe kanya arute wira wawe. Kingi ni marombete ngwataniro kiri thirikari inene makirigagira makiugaga makoregana na maandamano na kuga kwina wirigiro umunene kirindwaria iria thiete na mbere gatagati ka rutere ruregani na thirikari. Mutugi Karega tumenyithie ino kwa igitari gukujiriro muriro wa siasa Jamiru akiadia Bishop wa Synod ya Nkobo Dr. Justus Bundi na musiasa mwiti kadhara ne barombete ngwataniro bakiuga siasa iji nicho chikarite mirandi ya witi na mbere na kinya bakiuga mutongire na ritere ngugyo bisi yawe gute gukujirwa nkinyangano twite na mbere kugwatanira twite na mbere gusoa ku inganga sira chumba kuthiririo nyada kwina political differences kwina miaka engina tugita kurene so mwathani atutethie no to the more we politic ne utugeta na mbere twekushagia development na nyuma na ne utugeta na mbere twitigagirwa so mwathani atutethie nyatongeria betu tikabatu bere balite ngogora batere kulita na bete na njire agirite kenda tumba kuthira twina county njega in the coming years ithere county egwita na mbere kambere kira nkuromba ni twatongerie ba twathurire kanya baite ngore babati kugitate teme yake etigere atutejo makigerio abutinya kuria na beta bakobia kigerio bibinge bionde yake ICP go witokobia ihitare gakinya tuba makire indi unikira nkuromba kire atongerie betu ni twithwe twina ngwataniro omuntu nakinya raini enya seneta ngugi yao tinuntu ni senator Meru kandi senator ira mbirite gukaria oke thimu tano nyako thurirwe ukomba mugaria una ndei tutege guire bakugitatea na ikie tuminkwenda kuwa na nkaromba gitio ni twe ngavana wetu Kawira Mwangaza kanya twitere na kiri siasa cha thirikari nene Bishop Bundi na ugite kuri na wirigiro rorero arwitite na mbere na murengo jwa thirikari na ruteruregani na thirikari rugashiara mashiara bakiuga maandamano jarajara kujiria ukanyumene ne jethirite jagituge ikubibinge mono ndrona kwina ana ba mathiko ja ndakashietu na ribara bakwirite maandamanone. It's very unfortunate kwithira ana baba ekujara maandamanone na batutu baratu batuma tutigukwa twetigwo ko nyabwa baba wita maandamanone. We have to think and think mono ndo ali usitete na mbere mbuga tomba kuromba iyewe kanya kabo riuga atakanisa teka banda mwakanya toxi yewe kanya kanda tuma twitha thiri ndiguru yetu kwantu ita gwikira fertilizer go kuthiuruka chuburia mitwe ukuga into ibitetie tugatetheka andu betu itwekere majari fertilizer tukethe majanja maingi mbeca ciongere nuntu nyanaru mbona ciekara wa ciringi 200 wina kilo 100 ukona mbeca lakini ukethete kilo ngiri cia kwithano inyakiro wa ciringi 50 utiona mbeca muthiene kiri kadhara na ugite wena gutetheria mubunge wa Southimenti Dr. Shadrack Mwiti gukubirie gicigo mbunge ikinjira ciekirorami tejira na barabara butikuore ikari tukaitetera itugire oru kwigekiro rami tutetera president na ito president wetu tuko na kwenjwa inaiji inge tukaria tukaita sauti na barabara cietu igakaro igitete ata ipaterie inde kira kina gitumi ni tugwatanire ja tongeria kenda mantu jetu jakarabwega nuntu twarwa ututugatethia magicigo mbunge kia Southimenti nke reportera ntito cia weru ria kwarietwa ni Mutugi Kare.